Dobar dan ljudi, s vama Mr. X. Danas sam odlučio da vam pokažem jedan nije CFG, AIM za Counter 1.6. Znači AIM radi na onu foru kao insert, kliknete i podešavate. Ja vam preporučujem da ovdje ništa ne dirate, a u wellhack settings možete da podesite kako vama to odgovara, ne znam. Imate onda radar, da, to je, možemo da uključimo radar. Radar lepo radi, meni se sviđa, samo ne znam šta je sad ovo ovdje. A da, veličina radara. Ne morate veliko, što manje da vam ne smeta. I znači, sad ću da vam pokažem na koju foru radi hack, kao, mislim, sad ćete vidjeti, znači ovako pucate. Ovo su moji, bože me se čuvaj. Evo, ovako. Na onu foru, kao vi pucate i ono nema šta da, ne možete promašiti. Ne možete promašiti. Za ovaj klip mi je dao, ideju za ovaj klip mi je dao moj brat. On zove se Strahinja Tošić, ima kanal, ostavit ću vam dole link u deskripciji, Serbian Boys, evo on sada vam se predstavi. Pozdrav, posjetite kanal do Serbian Boys. I tako vidjet ćete šta oni rade, to ima nekih gameplayeva i kao smješke neke. Znači ako hoćete link od ovog CFG, lupite like, subscribe i odmah dajem link. I tako, i mi se vidimo u sljedećem klipu, do tad